Biyag ti tao. Hello everyone, I'm bag nga oras yamin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagon daway may sagot kada kayo ti part 28 compilation ti drama Ana Paul 1. Biyag ti tao. Apay anak kami suot kasi mangput. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan itinobiyom. Awan, nana. Apay nga ruda ka sa ti Jarma si mangpul ngay. Awan, masurunak lang. Nakadkadlaw ngamin. Malaglagip na pay laang dagiti ex na. Anya? At apagpaykit din nga mga no pinagbalin nakla pa nakibutas, nana. Ni, pag kunaamot ngay. Basta, ado ti pakadlawak, nana. Iso ang masursurunak. Sinaaksan ni Gerson. Ngamti ka na yun mat ang masaksakit anak, nana. Apay, kabaalam nga ruda mapukaw tinobiyom itibiyag mo. Inaramid mo day tayo din. Saan ka day? May saal daw la sininaam ngam nagsubli ka matlakan ko na. Ay, atak ngamin unay ni Gerson, nana. Iso ajak kabaalan ang mapukaw itibiyag ko. Apay nga ruda sinaam no kunam nga ayatem. Wan ata ka na yun nakmatapas pasakitan. Ay nabalasang ko atap mula ang dayta. Awang matararamidan dyan nobyom. Si kamot laang timang parparikat iti bagim. Iwaksim tinalabo sa panagim imon mo. Tasan nasaya at tikasta. Ay ayatag ni Gerson, nana. Diyak kaya't amapukaw ko itibiyag ko. No kasta nga raw di mo labsan ta agimon. Nang runan awang matirumbang nga pagimunam. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Gerson? Jay, may isa kadag iti customer ko, honey. Nag-order manan iti lako ka pantalon. Nan, kita man ta cellphone mo. Asino dagito ka-text mo ababay? Customer na kita. Customer? Adda pa'y take care na? Unay ka na ya. Awan mat dakas na. Tanabayagan na customer ko dagita. Iti ilaklako kabadbado. Agawid akon. Diyak manganin dito restaurant. Agtugaw ka di. Nagado ti babae akatetex mo. Ay, apo, customer nga rod dagita. Palusot ka kit di Agbiro kakman mat iti lalaki akatex ko. Makityatak mat iti lalaki. Takita akman no anyamat ti mariknam. Unay kalakit din aya. Ala, mga takit din. Kalpasan na. Intag pasyar. Hayawanan ganas ko ng pasyar. Ipasyar mo dagita babae akatex mo. Agawid takit din. Day tiyayan ni Gerson. Sige na. Adamanin ka sa una iti cellphone. Damdaman. Surudak itinaliman. Nakasingsingpit ka talaga. Awanan bain. Babae manin ti ka sa una iti cellphone. Sige, ma'am. Agyaman ako na na. Ingat. Bye. One! Amok! Adan kasukat ko kan ka, Gerson! Honey, adda ka gayam dit, ha? Agbrektan! Anya ka di man ti pagkaskas tama, ya? Sabali manin ababae di kinasaritam iti cellphone. Customer ko nga rod dagi, jay. Amom mat ti klase ti negosyo. Agduduma dagi ti customer ko iti online business ko. Basta, manjakon. Jakon makaanos, Gerson. Umay ka man, gidi. Intaman kiti agpasyar. Awan ganas ko ngagpasyar. Ayabam dagita at textmate kan callmate mo, tay soda ti kadwam. Ha? Basta agbrektan! Hello, Karda. Kumusta kayo ditan? Kumusta ni Julia nga anak ko? Awan pa'y nga rod, madam. Saan pa'y asimang put? Anya, napanan na ngay. Saan ka di nagpakada rin buwan? Imawag itay. Kunana nga datindaran na a birthday party. Nga mawamutan. No kadwa na matket din ni Gerson anobyo na. Okay lang. Patya ka saan na abaybay anti anak ko. Wan matkit di madam. Sige nga, Rod. Rabi iditan, iso amaturog kan, Karda. Wan madam. Saan kami amatuloy nga agawid dita Pilipinas iti asawak? Anya? Inton umay atawan siguro manan. Tani, ado pa'y tinasken nga asikaswan mi dito'y abroad. Kawan madam. Iso nga gananad kayo iti anak ko dita, ha?
Wen, ma'am. Okay nga rod, bye. Nag-chat manan da ito alalaki. Jak am-am mo da ito eh. Ngam entertainak man. Taparik na akmat da di Ajerson. Kita akman daramidan na. Agsapulak iti pangibaw ingak iti atensyon ko. Tapno saan la asyak ti masaksakitan. Kana yun nakapagimunan da di Ajerson. Iso nga aramidak man matikastoy. I-screenshot ko. Sakon to isend kin ni Gerson. Taparik na akman tiyawanan bain. Nanakarda, adda sa nga ilik no madamdama ha? Asino balasang ko? Ni Prince. Asino a prince? Agar-aram kanya. Anya? Apay awan kayon ayakan ni Gerson. Nag-break kayon balasang ko? Saan? Ngam kayat ko aparik naan. Iso nga ayabak metlaang ni Gerson dito'y balay. Tapno makita na ni Prince. Anya? Ay susmadi balasang ko. Di mo pagimunan dyan nobyom. Ta mga naglaban da. Kayat ko arik naan na ti kanayon ngay parparik na kanyak na. Anya? Namin ano nga ibagak asardangan nan ti makitetex kadagi jay ababae. Ngam natangkan ti ulo na. Iso akitaan namat nga rod ti aramidak ita. Diyak lang pagarop. Talaga gaya mo napintas ka iti personal. Saan lagay mo itilad na na napintas ka, Julia? Nakarkaro pa iti personal. Agyaman na, Prince. Busy kan sa dita ka ti-text mo, ha? Ako sorry napatig-abanag ngamin. Mabit lang Okay. Take your time, Julia. Nagbayagmat nga ag-reply dahito a Gersonen. Addan sangmat sa baling aramidan na. Ayan na nga tan. Di pa'y lang nga taumay. Mabalinta ka diti rumwar. Talagang awan pa'y reply na. Tiawanan ba in alalaki? Ayan na nga ta. Asino nga tati kaduan na. Anya tararamidan na. Ay, awanan ba in talaga dahi ki alalaki? Adan samat kasuron mo. Ay, iko. Anya di ko na, Prince. Kunak, mabalinta ka diti rumwar. Intag pasyara. Ay, uwan. Sige, uwan, Prince. Agpasyar ta. Tamaburburyo nga. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Naimbag nga orasyon na. Ada ka din ni Julia? Rimwarda, barok. Ha? Asino ti kadwana? Tay lalaki asim marungkar kan kwa na dito'y balay. Prince tinagan na. Asino a prince day dyan, nana? Ay, kway, tsaka mo. Gayem na siguro. Ay, sumrak ka pa'y Saan nana? Pumanawak matla dagos. Aday na. Naipos kong tiladawan ni kini Prince dito'y restobar. Intag ko pa yan kini Gerson. Parik na akmatyawanan ba in alalaki. Syaklatan akanayon ti parparik naan na. Kita man tilain na ita. Shoot mo pa, Julia. Okay. Umaw-awagan ti Jaski ang lalaki. Nakita na siguro ti pusko. Jackson sumba. Julia, adawag mo. Baybay ang dita. Amang ano na patagnawag day ta? Saan? Iyop ukit din ti cellphone ko. Julia, nakapimpintas ka talaga. Ti imak, Prince. Talaga ka di ngawan pa nobyo? Awan pa'y. Awan. Basta, palubusan ako mga rong agaramkan ka. Agayata kon kan ka. Nga uray di santa pa yan nagkita iti personal. Saan kumapela ada ita ti pagsaritaan ta, Prince? Kaya't ko ti agrelax. Sige. Toy, nayunam pa itin inumam. Inumam amin da itoy. Onya, naawagam ti anak ta. Saan pa'y nga rod? Ni Karda tinakasaritak. Saan ka no pa'y asimmang pat ijay balay ni Julia? Onya, ni Man Gerson ti awagam.
Inawag akon, ngam saan nakanumat akadwa ti anak ta. Ani, ne, apay ngay. Kunak man no iso ti kadwa na. Sabali ka no ti kadwa na arimwar. Iso siguro tinakitak itimpos na aladawan. Adda sabali alalaki akadwa na. Ala, oh my God, Julia. Bagkatan ka na. Madi mo nga ipang-ipanam kanya. Matulog tayo ti hotel. Agpalabas tayo ti rabi dita. Sa dino ti ayan ko. Sweetheart, good morning. Apay nga data dito eh. Anya tinaramid mo kanyang. Di ka man nagindidihan mo, Julia, sweetheart. Abay, alipata mo ti amin. Awanan kay tibain. Apay aginon dawayam ti pan nakabartag ko. Ay, ayatan ka, Julia. Nakasaganak amang ikalay sa kan ka. Takdarak tinapasamak itinagbaytan ta. Agawitan, di kan kaya tamakita. Mananggon daway. Naggapgapwam, Julia. Ay na, nagdandanag kami kan ka. Pati da mamakan papa, maawag da nga awag kanyak. Kastamutan ka ni Gerson Anobium. Sige tag-showerak na nakarda. Dagaangin na. Naggapgapwan na nga ta. Kanapay akas jay tilangan asimbangpat. Kaslada na dagsun na parikot na. Apay ana pasamak ti kasya kanyak. Ni Gerson Tinopiok. Ngam apay asabali tinangirok maak iti kinababae. Awanan ba inday jay alalaki? Binartag na kiti husto. Kalpasan na. Makonsensya. Nagbaso laki tinobyo. Anya taramid. Julia, balasan ko. Anda ni Gerson. Rumar ka dita silid mo tasangwam. Nasakit unok na. Pakibagayo abaliwan nan to ti umay. Please. Apay ngay akas lalik-liklikan na kantinobya, manong. Wen nga ron, in black pa yan iti FB. Awanan ti pakakuntakak ko na. Tunggal mapanak iti balay da. Madlaw adina kaya't akasar mo. Ha? Ala, amangan mo't no dan sa bali anobyo na. Awan tiyan mo ka nagbasulan. Uno nagkurangakan ko na ading. Rumbang ko mga ron akasaritan na kaatap na mumtar aramida, manong. Wen nga rada. Makabulan ng awan komunikasyon mi. Maririmbo ka nak. Amok nga dapagdaldala ng balasang ko. Mabalin ama amuan ti problema. Tapno amok ti isungsungbat ko kada mamaken papam no umawag da. Mabainak amang ibagay ti da ito nanakarda. Di kag babain. Nabayaga kung nagpapaay kada kayo kas babaw ninyo. Kasla anak kameten. Isong apektado ak tunggal makita ka naliday ka. Nagbaso laki din obyo, nana. Anyat kayat mo asawan. Dayto yan ti pagdandanagak. Nagbungan ti pananggundaway day di lalaki kanya. Masikogak na nakarda. Anya, nagpa-check up ka din. Wala na. Kat positive. Anya, agad kasano nga ron itan. Awagak ti ama ti sikog ko. Taibagak ti kasasaad ko. Masapul atakdaran na dinaramid na kanya. Agad kasanon nga itinobium. Kasaritam nga ron Sana nana. Mabainak asumangukan ko na. Agyaman nak. Tanakisin nara ka manan kanya, Julia. Kailiw ka una yan. Masikogak, Prince. Masapul nga'y kasarnak. Di talaga yan. Awan problema. Ngamin, ay-ayatan ka mata talaga. I love you. Kaano nga ron ti panang ikasar mo kanyak, Prince? Iti kabitan na panawan, sweetheart. Makiasawa akon, mama.
Nabiit kayo pa'y anagam-amoy tinobyom. Nga makiasawa kan ko, ana. Kapilitan, mama. Ngamin, masikug akon. Ay, anyan. Kung akno ni Gerson ti makaginasat mo. Basol na no apay anapasamak ti kastoy, mama. Basol na no apay nga insukat ko iti sabali. Ay ayatom ka di ti ama ti sikug mo, anak. Saan, mama? Ngampatyak ama sursurok tong ayatan. Bayat ti panaglabas ti alda mo. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak, Julia. Awan mo ka nagbasulakan ka. Ladingita. Nga madalitan. Nalpasan ti amin. Masikog akon. Iso ang makikalay sa akon iti ang matisikog ko. Jakmat kayat nga ipaako kan katisikog ko. Kan mabain akon kan ka, Gerson. Apay kastoy tinagbanagan ti ayan ayata. Kasanon dagiti arapapta. Talaga akas na. Nalabit. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa, Gerson? Apay ngay takala ang asumangpat, Prince. Manung aldaw ang nagpukaw ka dito balay. Amumat ang kabulana kung iti may kadwang anak ta. Awan bibiyang ko. Rumaramat lang, ha? Apay akas tamanan tilang ang asimangpat. Babae, Kaano nga tangagbalbaliw ti asawa? No amok lang na igumon gayam iti may parit nga agas. Diyak ko man asawa kan ko na. Ala, agnaid ka pa'y laang dito'y balay, nukunam ames stress kay di balayo, anak ko. Tano saan ngagbalbaliw ti asawam? Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid na kada kayo iti anak mo. Sana bale, tasaan kami ngagsubli di abroad. Agyaman ak, mama. Ala, di ka nagsangit. Awata mo'n tigasat mo, anak ko. Talaga akasta. Basta di mo baybayan dagiti anak mo. Nagdarasudo sak ngamin, mama. Tila ang bagik ti pinanunot ko iti kalabas. Iso ang pasamak ti kasti kanyak. Sayang lang. Tasaan ani Gerson tinakagasat ko, mama. Siguro, no iso ti asawak ita. Nakaragragsakak ko, ma. Iwak simon ni Gerson iti panunot mo, anak. Taadan bukod na a pamilya. Ti aramidam ita kat ipamaysamlatan ti atensyon mo kadagiti anak mo. Kat ikararagam di asawam. Asapay lakuma ta makaamirisan. Kat idyanan dagiti bisyo na. Sakbay nga giwayat tayo iti adang, panunutan tayo pa iti maminribo adaras, nurumbang wano saan ti aramidon tayo. Tanariga ta may subli, tinapalabas. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali man na napagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Hi, friend! Bea, friend! Ala, imbag man talaga awit ka. Sumra ka. Thank you! Ala, pimintas ka. Talaga? Ay, thank you manan. Aywan, adakad wa kasi mangputsi ka. Asino? Ni June, aday je balay. Jakon ing kuyog to nabannog iti biyahe. Asino day jay Ajun? Nobyok, may sa pulis. Professional ti nobyo. Ha? Agsusweldo iti binulan. Iso nga uray sa anak agtrabaho katayos lang. Ngamin, agsusweldo iti binulan ti nobyo. Bea. Iso asika, tay professional mo ti sapulam, friend. Saan nagaputagwapo kat aklunam mo tinadagos. Nga uray awan mo trabaho na.
Practical tibiyag itan, friend. Bea, inyagan ka itilang ka. Naluuman day. Yada yung mandita prutas, Alice. Ha? Apay, di mo't paboritom day to ide. Diyak kaya tiangot na. Ibilang mo dayta. Pasensya ka na aginawak ngamin. Ado ti diyak kayat nga angot. Agsakit ti rusok ko. No kasta, masikog kan? Congratulations, friend. Agyaman na ka, Alice. Anyat imbaga tinobyom ngay, idinaamon na masikog kan. Siyempre, naragsakan. Di saan kan nga agsubling agtrabaho ije syudad. Saanan? Di na kun palubusan tinobyo kang agtrabaho. Agkasar kayo ka din? Unang, no next year pa makumikom ngamin tinobyo kiti trabaho na. Kasta ka di? Katsi ka, kumusta kayo matan ka ni Mark? Ada ka di matan na pasama kiti nagbautan nyo? Masikog ka di matan? Ni? Advance na unay ti panunot mo, friend. Awan pa'y napasamak iti nagbautan mi. Anya? Ay na, kundi ang makamot. Ay, anya kay ti masakbayam no iso ti pakiasawaam. Katawan mo't na talgad at trabaho na. Makikons-construction lagayam. Kwa? Ay na, mairamraman kan tulakit di nga agrigat, friend. Naimbag kanya ka, ta professional jay pakiasawaak to. Sikat ti pakasyak, friend. Ngamin, construction worker la ang genobium. Jay kas iti boyfriend ko, professional. Kan, natalgad pa ti trabaho na. Agkasartan, Alice. Sikat ti makaam mo. Total, nahustuan tamutan iti tawan. Kaat ka na kasara. Tamang bukultan iti pamilya ta. Oray siya, kayat kumatan ti makikalay sa kan ka. Ngamin, kayat kaunay nga agbalin nga asawa. Kan amadag iti agbalin to nga anak ka. Agyaman na ka. Kasta hakmatan ka. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka, Mark. Kablaawan ka, friend. Naimbang man, tada ginastos ni Mark anang ikasarkan ka. Kat agons construction laang. Ay, kwa. Manumutlat sweldo na iti dayjay ngay. Nagtitinulungan dang agkakabagyan, Bea. Timulong pa'y ni Uncle Pido nga ulitag na. Ay, piman mo't ang Mark. Angam na siyak to ti agkasar. Ay sus, bongga. Saan laak simple, friend? Di mayat, friend. Naimbagan ka, tadakkel sa tisweldo di nobyo. Wana. Kaano kayo nga rod nga agkasarangay? Dakkelan ta sigog mo. Mabiitan, friend. Isaganaan mi ngamin anaimbag. Tapno yung grande ti kasarmi. Bongga! Ay, kaasi mo't jigayam ko, nanang. Apay Bea. Wana, tamangurkurangas mo't jinakiasawaan na. Sana baknang. Anya, pagkunaamot. Kasano, construction worker jinakiasawaan na. Ay na, sigurado. Agrigat to ni Alice iti sidong day dya lalaki. Di mo lalaengen dagita at trabaho, anak ko. Tadisente dagita at trabaho. Kan uray man saan abak ng di asawa na, basta nagagat-lakit di ngagtrabaho. Awan lat ammo kon. Ay, naimbaglakit din ata professional dyan nagbalin anobyo. Kat kaano nga ron nga ikasar na katinubyom, masikog kan. Into no may atawan nanang. Kan mas daawak. Apay asag paminsan nga umay tinubyom dito'y pagababa nga manak ko. Sag paminsan lang nga ruden, tenga trabi ipay. Saan pa'y nga agpaot dito'y. 3 oras nan sala dito'y balay. Kalpasan na pumanawa dagusan. Ay, kat gagangay na ata makumikom nga ro iti trabaho na. Pangrabi ngamin no daduma, nanang. Mark, Alice, itatagasawa kayaw? Nasaysaya at no da kabukbukudan niyaw abalay. Uncle,
Awan pa'y mo't pagbalay mi. Itin kaun ti balay ko di sabila. Tawan mo lagna na di jay. Da kayon ti mang tawid iti dayjay. Ta awan ket nga rod asawa ken anak kaw. Si siya kaun ngagbibiyag. Agawid kayo ijay, tag mula-mula kayaw. When no agtaraken kayaw iti dingway no isaw. Ha? Ay na, agyaman kami, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Mala, agsingsingpit kayaw Agbinadang kayaw itirigat ken ginawa. Sapay kuma tag nanayon taw ti kinaragsak yaw at nakaw. Agyaman kami, Uncle. Nalawan sa unay aramidem akulungan ti baboy, Mark. Wen bakit? Tanayunan tanto ti alaan taburyas. Ala, kaalaan ta nga ti agtaraken iti baboy, lakay. Saan tanto nga ta amalugi? Awan kastay padasan ta bakit? Amom, marikrik na kanapintas ti agtaraken iti baboy ditoy. Taado ti danom. Iso di ka madanagan bakit? Saan ta malugi? Basta giddanan ta iti kararag. Tamok nga dantulat ta kaasin ni Apo Diyos kadata. Sa paakti mapanigitalon, tayo nakdalusan dagiti mulak natin, bakit? Sige, tasyakton timang pakan kadagiti taraken ta amanok kan baboy. Alang nga rod. Ano sampay lang, ha? Wen, aginanos ta, lakay. Agtinulong ta, para itinapintas amasakbayan to dagiti anak ta. Asino di kinasaritam iti cellphone, lakay? Di ka sinsin ko, bakit? Natay ka ano ni Uncle Pidong. Anya't impatay na. Naatake ka no. Anya. Ay, kaasimot ni Uncle Pidong. Sapay nakasingsingpat. Wen nga rod. Ngaman niya ngay, no jay langan tinagpatinggaan ti biyag na. Awan mabalin tayo. Mapantay makilamay, bakit? Sapaan tayo ti agbiyahe inton bigat. Mark, anakan, tangay sika ti kadkadway din ni Uncle mo apidong. Sika nga ron matang timang tawid dito balay na dito syudad. Ay wanam ti balay nawan. Naimbagla pa kidagdagusan may no kas ding agpasyar kami dito. Agyaman na kante. Nagsasaritaan min nga agkakabsat dayta. Kat napagnunumwan may asika timang tawid dito balay na. Total, adan kabukbukudan mi abalay. Kan masyan kami kan kataulila kan ademang. Iso asikan timang tawid iti daytoy. Sige, ante. Kat agyaman nakmanan. Saan mi nga ugali ti agagagom tamadi ti kasta. Lalakay kan babakat kami nakakabsat day di Uncle Yo. Saan mi may tugot dagita inton matay kami. Iso asikan timang tawid iti balay day di kabagis may Mark. Agyaman na ka talaga, ante. Inton makalako ta iti taraken ta baboy. Ken dagiti itlog ti manok ta. Patarimaan tanto ti balay nga patawid kanyak ni Uncle Ija syudad. Ha? Apay, ijay tayo ka din nga agnaad, Mark. Saan? Ipatarimaan talaang. Ta ipaabang ta. Anya? Napintas ang negosyo ti kasta ija syudad. Papintasan ta. Ang mangilasin tamot iti kwarto, apag turturugan tayo, nagpasyar tayo ijay. Kat, adakan ka day tanakay. Sayang ngamin dagiti mulak dito'y napanawan tayo. Ken, biro kung tibagik ti trabaho iti daga. Iso apapintasan ta, di balay tayo ija syudad. Tapaabangan ta, bakit? Ngam ipakadam tupay kadaan tim amangan no dida kayat apaabangam day jay. Wen, siyak to ti makaam mo ang makisarita kadakwada. Awan problema iti dayta, Mark. Aramidin nyo ti amuya pagsayaatan nyo. Kukwayon day jay, iso nga awanan pakibyangan mi. Noan niya ti plano mi ti day jay balay. Agyaman nga rodante. Basta di mo ko mailaklako, ano adapan nakabalin na kaanakan. Tapakalaglagipan tayo iti day di Uncle Yo day jay. Wen, ante. Saan to ang mapasamak na ita? Napatig day di Uncle Pidong kanyak. Iso ang napatig mo amin ang napanawan na. Ala nga rod, adalakit pagpatarimaan mo, sige makamukan. Nasaya at kit di day taan na panunot mo. Nalakotan dagiti taraken ta, nakay. Wen, bakit? Iso nga parugyantan nga ipatarimaan di balay tayo di syudad. Ang mga latamanan iti sa bali atarak nanta.
Tapnodan tumanan ilako tayo. Sige, Mark. Uray ininutin ta patarimaan ti balay. Tinapatag, malpas. Wen, patcheck nga dakaasi ti Diyos. Bakit? Kasla kaano laang idi matartarimaan ti balay ta. Ita, nalpasan. Mabalinan ama ipaabang lakay. Wen nga rod. Uray nang ina ti abang dito Sigurado nga ado ti mayat nga agabang. Taasidag iti sentro. When walking distance ko naman. Ala, agrobot ang rodan bakit? Taagawid tamanan ni Jay probinsya. Tainta kitain lagi ti anak ta. Inta pa'y gumatang itiyawid ta iti probinsya, Mark. Wen bakit? Alice! Ha? Ni Bea da iti Ay na! Ay! Long time no see Wen nga rod, imbag ta nakita na kami. Ay na, dandan ni saan kayo mabigbig. Tanagningisit kayo matan. Ha? Ape, ang imisit kayo matan. Apay, anya trabaho yo adwa iti probinsya. Agi sur-sur-sur kayo itinatangala ko yo? May initan kayo? Gagangay na, Bea. Takapudutan jay ayan mi. Una nga may na, madlaw mo akakaasi kayon. Madlaw nga agrigrigat kayo iti kastala ngayo. Ha? Noan ya't panagkitam kada kami, isun Sigangay, kumusta kan? Masikog kamat manan. Una, may katluntun nga anak ko dahito Ha? Nagkasar kayon itinobyo? Kwa, intun umay atawanan. Kasta ka di. Ayabanda kami to nga rod, Ay, kawana, umay kay to. Nanang. Ala, apaya kas tatarupam. Nagaduti ka muul mo, anak ko. Impagat-pagat nagtasawa ni Edgar, nanang. Anya, no kasta, adda asawa jay nobyom. Adda. Kunak tupay kat, husto tinabayagan nga atap ko. Nakadkadlaw ngamin nga adda asawa day chay. Tapay adi na kaipasyar ijay balayda. Ken kanayon na nga itantan ti kasaryo. Kasano kamin kadagiti anak ko. Ay, ala katawatam tigasat mo anak ko. Anya ngay kat adaditan. Basta suportaran na adagiti anak yo. Tane, awan met namnamaem apangalaan iti pang suportar mo kadagiti anak mo. Nanang, kwartayo man. Nay, pangalaak ngay iti kwartak. Kat nagbasit mo ti mapaglaklakwak iti sampagita iti sangot isimbaan. Ay, sapay awanan gatas ni baby. Jay amada ngay, awagam tadumawat ka iti suporta. Awanan ti maitid na akwarta, ta nakabalo dun, nanang. Anya, apay anabalod. Indarom ti asawa na ata, grurutap ti babae na. Anya, Ay, problema pa iti pagabang tayo dito itagus tayo. Awan pagbayad tayon. Tani awan mo tin maitid ti ama dagiti anak ko. kat kasano nga rudan anak ko. Agawid tayon ije probinsya. Agpasyudad tayo tun bigat. Tabakasyon dagiti ubing. Bakit? Sige, taipasyar ta dagiti anak ta. Agam di tayo mabalin nga agbayag ije syudad Tawan mga sikaso ka dagiti tarakan tayo dito. Kaya dagiti mulak. O sige, lakay. Anto iti abang ti balay bakit? Nagbayad ang ti agab-abang. Idulin mo na lakay. Si kalatan. Tas si kangaro ti para igam iti kwarta tayo. Bakit? Malaman lang. Ala. Agrobot kayo kadagiti anak ta. Intay man nagpasyar ije plaza. Tarong nyo dita. Tren talangan ti may Agure ka. sasakot. Mabigbig ko jaglaklako iti tarong iti sidewalk Tarong yo. Ha? Eh, Ni Bea mo tayo jay. Asit ganta lakay. Ala, agorder ka iti kayat mo akanan, Bea. Kwa, awan pagbayad ko, Alice. da kami ti agbayad. Di ka madanagan, Bea.
Agyaman nak, nalibre ti pangaldawak ita. Ayan dagiti anak mo. Ay, adaday di probinsya. Ninanang ti mga awir kadakwada, Alice. Kasta ka di. Masapul mo't ngamin amang gadak. Babaan ti panaglaklako kiti sidewalk. Pasaray tiliwan da kami, iso ang masapul nga agbalin kami nga alerto. Sisak lang amin amang supsuporta kadagiti anak ko. Ayan ti asawa mo ngay. Nagkasar kayo ka din. Awanan. Nabayagan anabalod. Gapoy ti kinababaero na, Alice. Kan dinak na ikasar. Tadasigod a pamilyana. Anya? Iso kablawan ka, Alice. Ngamin, nagasat ka iti nagbalin nga asawam. Nakatumpong ka iti baro, kan nagagat nga asawa. Kat ita, napintasan ti biyagyo. Day tamat ti pagyamyamanak unay iti Diyos, Bea. Ngamin, inikanak iti responsable nga asawa, kan amadag iti anak ko. Ba nagapangapapalak itakan ka. Mababainak nga rod. Ngamin, tinagtagibasit ko ti asawam idi. Iso sorry, Mark. Awanan niya man na kanyak na jay, Bea. Mababainak ka talaga, kada kayo. Di mo laisan ti trabaho ti padam a tao. Kan di mo mat paglastog ti adu a kwartam, nang runa no saan mo mat anagbannugan. Ala papagayam ditan ti nagpatinggaan ti sabali man na pagadalan nga istorya wan napakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless. Biyag. Ti tao. Agkasartan, Bek. Agbay sorry ko. Uy, tap na sigurado ang mabukudan kan. Oh, pinaragsak na kitiday nga imbagam, Rico. Agyaman na ka. Kasarita tanto nga rod na mamakan, papa. Ay, kwa. Si kalangin, di makisarita kadakwada, Beth. Anya? Duwata Mabainak. Ngamin, awan kwarta kapag kasarta. Kasano nga rod na makapagkasarta no awan matgayam kwarta mga aramatan ta. Di, kwa. Ibagam ka ta, mamakan pa, Ta isuda pala tag gastos. Anya? Naibaga na kayo, tabak nang kayo. Kasano no di da kayat? Ipilit mo, tapno umanugot na. Papa, agkasar kamin ka ni Rico. Ada-ada kayo dayta. Nahustuan kayo mo tani datawan. Iso okay la kanyak. Iso na laang ta. Tanya. Kwa, awan pa'y urnong ni Rico, papa. Awan kwarta nga aramatan mi. Anya? Nah, kasano nga ro na makapagkalay sa kayo no kasta. Ibagam ka ni Rico ta gurnong pa'y. Intunad dan urnong na sa kayo ito agkasar. Saan na mabalin ang maitantan ti kasarmi, papa? Tani, ang mga nagsikuga kung iti mabiit. Tanailawan kami iti nobyo. Anya? Iso ang masapul nga agkasar kami. Anya nga ro, di gastusan nyo nga agkasar. Kwa, da kayo pala ti aggastos, papa. Anya? Anya nga iti masakbayam iti day ti Ariko. Kat istambay mo't day ti hibet. Nabisyo pa Ay ayatat ni Rico, mama. Kan ay ayatan nakmat. Awan trabaho na. Anya nga iti pangbiag na kan ka. Agsapsapul mo't iti trabaho na, mama. Apag isuntuan no agasawa kamin. At dantumot ng trabaho na. Talaga ka di asaanan ngagbaliw ti pangadag mo. Saanan, mama? Basta'y ayatak ni Rico. Sige. Makaammo ka nga rod, anak ko. Anya ti plano yo itatanalpasan ti kasaryo, Rico. Beth, pag naadan nyo. Ni Bethman, no niya ti desisyon na, mama? Sika man, Rico. Sika at agdesisyon. Ura gawid kami ijibalay mi, mama. Adda kada kayo dayta. Agtinulong kayo ng agtrabaho para itibuklan nyo a pamilya.
na pasensya amon to'y balay mi bet Kalkalapaw lang arudan, marmarga ay pa ay. Okay lang, nanang. Kun sana simentado ti datarme. Ay nakababain pa'y kit din kan kabalasang ko. Okay lang, nanang. Sa anak mo ta na arte. Mabitla nga ron tayo nakitaan tayo lutlutwak arabong. Tayo so ti sidaan tayo. Agsidsida ka iti rabong balasang ko. Uwan, nanang. Diyak kaya tag na dito, Rico. Saan na ka makaanos? Awan pa'y gayam kuryente yun dito eh. Agawit ta iti balay inton bigat. Ita, napanagnagamon ti kinarigat ti biyag mi. Ultimo kuryente kat awan. Iso nga aganos ka, wan? Saan na ka makaanos dito yung lugar? Iti balay mi ti pagnaadan ta, Rico. Anyal tin pagkadyanak tagan ka. Apa nagsublida dito'y balay. Insublida mo't nagitikar-karet na. Di na ka no maanusan ti agnaed ije balay dari ko. Saan ka no akomportable? Kalkalapaw la ka no ngamin ti balay da. Ay, daitaan tay bagbaga. Nukas lang tumatek ka kimpat iti dayjari ko. Marik na itan ti rigat iti sidong ti asawa na. Barang makasapul tumot lang iti panggadan di manukang taa. Aduh, ti bastre ka na trabaho. No talaga, kayat na ti trabaho. Kumusta, Rico? Ada na playa matrabaho? Ay, awan pa nga ron, papa. Narigat mo ti makastrag iti trabaho. Ada pangisar ka. Bagar iti may sa grocery. Ha? Pasensya kan. Narigat mo at no agtugtugaw kay latan nga agasawa dito balay. Agtrabaho ka para iti masakbayan yung agasawa. Uwan, papa. Kuyugon ka itong bigat, tayo apply ka iti trabaho. At dagayam ko apangisar ka. Anyamat ni papa. Pilitin na nga agtrabaho. Kudyak pa yung nakasagana nga agtrabaho. Pagustuam latan ti kayat natap no saan da agumuraken ka. Apay nung sikat agtrabaho? Anya? Ay, nakarkaron adida ka maawat a manugang no kasta ka. Adata dito'y balay. Kalpasan na, siyak pala agtrabaho para iti pagbiagta. Kat adda ka laang dito'y balay nga agtugtugaw. Anya lat sawandan ngay. Apay nga min ayang ay surat pakasikuran. Asino tinapatpatagkan ka? Siyak nga asawa? Wano lagi ti demanding adadakil mo. Napatag kayo amin kanya, Rico. Pagustuam latan ti kayat ni Papa. Tapnaawan maibagada. No kasta, mangrugin nga agtrabaho inton bigat ti manugang ta, lakay. Wan, nawat adagos tagayem ko tinangisar kaken ko ana. Ngumaton to kano ti sweldo na into nagbaybayag. Ay kat nasaya at anusan na ti kas ti trabaho. Ta saan mat ngamin ang nag-eskwela. Uwan nga ron. Agyaman kit diya, tanaawat adagos. Okay ti sweldo na ijay. Makaurnong da nga agasawa, no muda ti agimpad. Uwan talibre mat ti kananda dito'y balay. Kan amin ang amasapsapul da dito'y balay. Libre amin. Oh, nasapa ka mata nagawid, Rico. Nag-under time, Mac. Nasakit ti abaga kan sikat ko. Agikata ko niti trabaho. Anya? Makabannog ti kasi a trabaho. Nakatakdirak nga gal malam. Santo pa'y laadda suplada kan suplado a customer. Nagginada ka nung agungunay. Nabannog nga ron. Siyempre, aginanak ha. Rico. Sigurado asitaan nakmanan ni Papa na makita na anasapa ka nagawin. Grabe mo tiya, ma'am. Istrikto launay. Pumanaw tansan dito'y balayo. Papanantangay. Awan mo't sa bali apag naudanta. Agabang ta? Anyat pagabang tangay kawang mo't trabaho ta adwa. Tako na mo't nga gikat kan iti trabaho. Alaam mong titawid mo kada mamakin, Papa. Ha? Ni? Wan ngagpaisan niya? Wun. Alaam mo, talumasin ta niti pagnaadan. O sige, kasaritak to nga rod ida. Mama, ala ako man titawid ko talumasin kami iti pagnaadan ka ni Rico. Apay amasapol a pumanaw kayo.
Okay lang mat kada kami iti amaam. Nga oray dito yan balay ti pagnaadan nyo iti agnanayon. Grabe mat ngamin ni Papa. Puwersaan nang agtrabaho ni Rico kat nasakit nga rumot ti pagbagina. Tanyat kayat nyo. Ang dependar kailatan kada kami kani mamam. Papa, Panangisakit araramidek. Tinulungak lang aruda na nakastrag iti trabaho di asawam. Ngam di mat nakaanos. Saan mo't anarigat ti kas niya trabaho? Narigrigat ti konstruksyon. kas lang ngamin saan na panangisakit ti aramidan nyo. Di yun sa ngamin kayat ti kaadami di ti balay. Isungay si striktuan da kami. Saan na po nuday ta? Di naklang amin maawatan. Ala, husto daytan. Oh. Pangaasiyo, di kay aga pangagama. Mala, no kayat yun ti lumasin. Sige, makaammo kayo, Beth. O sige, ngam masapol nga itad yung titawid ko. Tap na daramatan ming agasawa. Anyat makunam iti na ibaga ti anak ta, lakay. Ay, numapalin ka dyan kayat. Nga masya na ki dyan anak ta. Sadot tumat ngamin di asawa na. Lakay. Ala, itid tan, titawid na. Pat ganta ti kayat na. Ngam saan ta nga itid amin. Kunak man no agabang ta ako nam. Apay nga imay tamanan diti balayo. Dito iti pagnadan tan. Anyamot tan? Diyak nga ron makaanos dito'y kunakkan ka. Sayang ti pagabang ta. Iso nga anusan tan dito balay. Adamat pagabang ta. Adamat kwarta ta. Sayang nga rod. Agabang ta nga awan mo trabaho ta. Iso nga anusan tan dito balay. No di ka makaanos, agawid ka asiksika di balayo. Basta pagbingayan ta titawid mo, tagasawa ta. Nagkasar ta. No anya ti kukwam, kukuha ta adwa. Anya? No anya, agawid ka pa ilay di balay o siksika, uno aganos ka dito balay. Sige. Agano saklat ta dito yun. Ante, nakalagip mat dain San Rico apin masyal. Ay na, agnagdan dito'y balay kaanakan. Ha? Pimanaw dan ijay balay da balayan nyo? Wun, dito'y kanuti kayat da pag naudan. Saan samot ang nairwam itirigat di manugang nyo, ante? Ay katagano sa tamarigrigat mo nga ron tinakay kamangan na. Irwam na at ibagi na dito'y probinsya. Kailiw kun dya anak talakay. Di pa'y imawag apulos. Nakalipatan tayo jay. Di pa'y umay agpasyarmat dito'y balay. Umay tumanan na, no awan kwartadan. Ay, kumusta da nga tan iti asawan? Saan da nga tamot lang aga papa? Ang mga no kun konsumisyon matan iti sitong ti asawan na. Kaasimot di anak talakay. Di ka nagpanunot, iti negatibo. Tapno di ka may stress. Ikararagan talatan ida nga agasawa. Agawid tan ije balay Rico. Diyak makaanos dito yan. Kita aman, kimutong akon. Di nakpay mapagsida iti naimas. Ngimisitak pa yun ni. Magtal na ka man, Bet. Amumot ang narigat ti panagbiag mi. No di ka makanos, di agawid ka iji balayo. Agawid ta, adwa. Kayat mo ang malaw anak, di man nakibiyang nga amam. Rico, Agawid ka kititain ka pa'y panayo ng tinalam atawid mo. Kurang dahi dya intagdakan ka. Agmay sa kang anak da. Ngam kas jay laang ti intad atawid mo. Kwarta laang. Jay titulo ti daga atawid mo ti alaam. anya? Anya pa'y latar aramidam. Agtignay kan. Amumat nga awan trabaho. Nakurapay kami laang. Ngam agsapol kay tinaimas sa sidaam. Agawid ka na di balayo. No di ka makaanos. Oh, anya? Agawid kan? Panawan na kon, ha? Amo matadyak ka ba lang ti maisinakan ka. Tayayatan ka, Rico. No kasta nga rod, sikat yung remedyo iti kwarta. No di da kayat nga itad ti titulo ti daga atawid mo, kwarta ti dawatam. Agpakpakasi ka na. Ibagam nga awan apulos ti kananda tapno maasyandakan ka. Agnaad kayo nga minan dito'y balayan ako. Ay na, ngimisit kan kimutong kan.
Umayang lang dumawat iti kwarta, mama. Kailiw ka unay, anak ko. Di kan pumanaw. Ayabam nirikot ito'y balay, tag naad kayon dito'y. Di na kayat dito'y, mama. Iso nga itad yun ti daw-dawata ka kwarta. Kasyanda kami kumamot iti asawak. Awan ka nan, min. Kurang tintad yu atawid ko. Iso anayunan yu. Anya? Rabiin. Ngamawan pa'y laang ni Rico. Unay matanday siya atao. Basta da kwartami. Kanayo na marapyan. Bet, ingka maturugan, rabiin. Sumangpot tulatan ni Rico. Diyak makaid na nanang. Inalang amin ni Rico ti kwartami. Awan apulo simbati na kanyak. Hanya, apay ngamin nga intad mo nga'y katamom lang arudan ti ugali na. Apa nakmat ngamin no jakpat ganti kayat na nanang. Kabilan nakpay. Ay, itatamo mo ti ugali di anak ko. Adakan ka no panawa mon. Awan, tinapinta sa masakbayam kan kuana. Ay ayatak ni Rico nga oray masansan ti panagapami nanang. Diyak kabailan asinaan. Ay, kasano lang atan, no adan anak yaw. Kaasila ang nagitagbalin nga anak yaw. Tawam mo trabaho ni Rico. Rumarak nanang. Surutag ti asawak. Ay rabiin. Ang mga nanya ti mapasamakan ka. Kan may sa, di mo amono sa dino ti pang surutam kan kuana. Kadi mo matamutayan na. Madanaganak nga minanang. Hindi ka unag dandanag. Balasang ko. Ni Insan Rico, nadisgrasya ka no iti motorsiklo a binulod na. Nabarta ka nagmaneho. Anya, sa linaw, kanayan na itan ngay. Ay kumustan di anak ko. Adda ka no iti ospital, auntie. Anya! Nanang, jak pa'y kayat ti matay. Ay, wen, saan ka pa'y amatay, anak ko? Iso na laang tamarigatan ka na magna. Napiktaran ka no ti duren. Nanang. Apay nga minanagmotor ka na Bartag Rico. Anya nga ita. Un nga ron. Magbababaw yak. Ngam naladawan ti amin. Beth, bakit? Yala anak man iti danom. Makain inumak. Mabitlaang. Ananusan na nga si kasun bakit, Wan? Tanogin bagak. Agsubalit aktokan ka. Marigatan ka kanon amag na. Tapiktado tito lang itilikod mo. Awan sama namnama makapagnakan. Ikararag tang aging bagak pa Beth. Sige, tayo nakagdis kita riti kwarta. Awanan maigatang itimakan. Diyak agawid itayan ti asawak papa, mama. Panawa kon. Aniya, asino nga ti mga sigasukon ko ano panawa mo? Mabambanugak ngaminan, papa. Isulat ng tas asikaswak. Diyak pa'y makatrabahon. Tadyak mapanawan ni Rico na awan ti inana kasing nublat ko ang mga sikaso. Ano sa mga sikasuan at asawam nga, Rod? Talaga kasta, anak ko. Dahito yung tibunga ti kinasukir ko, hindi ka na kayo, papa. Mama. Ala, di ka nagladingit, anak ko. Nalpasan ti amin. Panubok la siguro day takada kayo nga agasawa. Rico, ada kami, tao may dakaalaan. Ijay balayan ti pagnaida nyo iti anak mi, tapno makatrabaho ni Beth. Iso ngamin ti pangital ka kadag iti daduma negosyo mi. Papa, mabainak. Agawin tan ije balay da mamakan papari ko. Tadda ti babaunan ang mga sikasukan kano ang trabaho ak. Di ka ko mamasaksakitan, Rico, ah. Agam kayat naka napanawan ti anak mi. Ngam inay-ayo mi. Iso naka miris mo't lang. Pakawanan da ko papa. Kayat ko asulnitan dagiti nagkurangak kada kayo. Nangrunay ti asawak. Ngam ka sano? Diyak matan makapag na papa. Mama. Ala, agkararag ka, Rico. Dawatom ti kaasi ti Diyos.
Tawan imposible kan kuwata. Patyag nga adapay napintas a plano na kan ka. Awan nasayat ngit den ti kinasukir. Denggan tayo ti pamagbaga dagiti dadakkel tayo tapno awan to ti pagbabawyan tayo. Ala papagayam di tamanan ti nagibusan ti sabali manen na pagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng, kaanakan. Si Kamat Gayam. Ni, adamat ka duam. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag nga oras yun, Auntie. Sika, adagaya man nobyo. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala. Sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Wen, Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray saanin, Auntie. Nakababayin mo. Sana bale, tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy ka anak kakanyak, Hil. Iso ang kayat ko matitumulong. Iso apang nga asiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, Auntie. Awan anyaman na. Nataar to'y nobyom, kaanakan. Saan mo't, Auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At tinayon ti inted ko akwartayo, kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkalpa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatagyo kanya, kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagan kada kayo, Auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda ka sa pulan nyo, di kay kumaagbabain nga umasidag kanyak, ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Taman pa'y akon ditulong dayjay nga ante manak ko. Kaslada kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami iti. Itala nga umas asidag kada kayo. Nanang? Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. Kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabumakit mutten. Ay, sa bagay matkit di Sapay la kumanga raw takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jing antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla, itala makitak day jay nga antim, Nabayag namin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawid. Nisumulagaya Agsublipay nga tayo ija abroad. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Jaki libak. Kursonada nga rod nga armen. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo, tainton umay manan diti balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman akbalasa ka. Ne, Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. O, adoy, agdudo mga ikan kan karne. Ha? Ala,
Naggastos kayo pailaan. Nakababainan na talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga rod. Kasla anak kayo mutan. Agyaman nga rod, auntie. Makaamukan nga agluto. Tamaki panganak dito yan. Sakto agawid ka anakan. O sige, auntie. Mabitla nga rod, tagluto ak. Ay na, ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarungkar, mare. Una, takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun, ada ka din trabaho ni Hil amanugang yumanang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngam sapay kumaa ta makasapulan iti mabiit. Tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran idi? Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apang isarkan kinihil no kayat na manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige manang, no saan lakit di anapili iti trabaho, ado ti mabalin ko apang isarkan kan kuana. Anya ka nunging at trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marican kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga iti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o asino. Agdardaras ngamin itay apimanaw. Iso ajak na palutput na imbag. Nakunana, nga umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod ano da pangisarkan na ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kan tong agtrabaho. Taninanang tunti mga awir iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan? Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam kid iti mga sikaso iti ipas ngay munto nga anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati manihwak, auntie? Wan, Hil. Apay, di mo kayat? Saan man, auntie? Kayat ko. Ano sanak nga imanehuan? Tanayunak to ada agos ti sweldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, auntie. Kat no kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang tedak. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kid di basit, nakadulin nga aramatan minto, auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ti agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam auntie Marit manihwak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sa bali a pamilya. Ay ka nasaya at ano kasta? Tani auntie a mismo timang tangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga ng sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni Auntie Marie. Manmano ti amo akas ken kuana. Naparabor, bakit? Umayak man, kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya tay may kayo auntie. At dangamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay, kaanakan? Mamuan yun to no madamdama auntie. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayabam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tananumuak la ang kabsat. Siyak gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kastamat, Mari. Maragsa ka na kamakamamukan ka. Sapay la kuma, tada ito yung ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Mari. Ay kat, nagasat ni Tata Ernesto No kayatan ni Auntie Marie, bakit? Nagasat dadwa, tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid niya, ay bumaknang dantulakid di, tagpadadaan nagagay. Agpadadaan na diskarte iti biyag. Wana, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Bara nga, sa bagay, dakil ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto.
tanasingpet, kan aday tsura na. Wana, iso nga orayan talatan at isumaron nga mapasamak. Ha? Agpaiso tata? Inaklon na kayo ni auntie? Wen palasang ko. Wow, congrats nga rod Kat agkasar kayo nga rodan tata. Uwan ko mga rod, ngam di na paimat kayat. Ala, mapanan ti tawan. Kaanon to pay ngay? Urayak no kaano nga umanugot ni Antim. Narigat mo't no pilitek, no di na paikayat. Ay, apay pay lang itantan na. Sayang taal daw. Kastamat nga rod timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Jak mo't kayat apilitan. Tamagan no ibabawi natin panangaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Anya? Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan, kanayon mo ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Iso pasaray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan na mo't siguro ti overtime di asawa man niya. Wana nanang, sob-sobra pa nga rod tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antim dito balayo, balasang ko? Saan matata? Man-manong amin ngag-text kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangan ije balayda. Ingkay sarungkaran. Ay, namin ano ngay bagak tayo tagan ko na. Angam ko na naasan na matatao ije balayda. Anya? Manipod inaklon. Saan kami pa'y nag-date Apulos? Namin ano ngay bagak ngagkita kami, ngam busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikum da. Pati siya asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyan da ka nung agaw-awid ka ni auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akasla na unang ti pampanunutam. Apay, ada ka di problema? Awan, uwing, awan. Manon nga aldaw akasta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak bay maturog ka. Nakaununag ti pampanunutam. Kwa, banog ko la siguro dahito. Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, uwan kaya. Awatam dahito. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo ka manan Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatam mo. Gataangan to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldo. Diyan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag Sana, man. amang ano sa bali ti pagawatan na, iti panagdamag mo kan na. Ay, kanuan gayam. Apay adi mo tanong umay ni auntie dito balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka, agar mo sartakit din. Agyaman na, tapinat gantikid daw ko apa nagsarak tamare. Juan, tada na patag nga ibagakan ka, Ernesto. Anya dahi ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Apay akas tamat ti bagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayatak. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sangit. Panawan ka dito yun nung sangit. Ha? Basta aglinipat nan. Ulitak. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Asino dya imawakan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta da papanan mi. Papanan nyo ngay. Basta da papanan mi. Isa pakibantay yu pa'y laang ta apu ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang.
Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito, itakababain. Nagturdamutan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awan ang day tipain. Traidor da agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit yung asawam. Samon to ka sarita. Saan na dito pang-asim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nagkaiba ka. Apa yan? Traidor kayo itiikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Uweng, anyan day tanga ipagbasa. Di ka naging didiam mo. At day ta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw ka na. Agsinatan, tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Uweng, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimadakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Auntie Amari. Mabutang ang mapukawan iti trabaho. Iso at tinungpal ko amin na kayat na. Narukop kahil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga daytoy nga raramidam. Nagtalagakan ka. Isadyak pulos ni namnama maramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamwag Pakawanan na ko ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Uweng anak ko, imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na, una yan, tanatayan adi kay man la nakapagsarita mo't ngay mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikamat laang ti marigatan no agimula ka itigura. Naitabo na niyan ti Marie, Weng. Aging ka kadiita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan nak no nagbali na ka na rokop. No nagpasulisog ka. Sapay kumatay ka nak iti gundaway kung agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. Napatid kamat kada kami. Iso asike. Mapakawan ka. Kat sapay la kumatasaan man ang maulit ni napasama. Santo na pulos. Kat agyaman ak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka mat. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan tinaramin mo. Ikarik. Saan na pulos? Nagbasol ka kat pinakawanda ka, panagnagkam ti panagbalbali mo, babaan ti panangliklik mo kadagiti sana may parbeng nga aramid. Ala papagayam, di tamanan ti nagibusan ti sabalimanan apakasaritaan na pagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless manan iti tunggal maysa. Biyag. Tao. Bakit? Sapay la ko mata makatunusam na kiti anak ko. No siya, nalaingak ang makibagay. Pasensyam na kiti anak ko, ha? Adasad sarot da. Tayo ni spoiled ida di lula na. Ha? Kanayon ko mat ida bagbagaan. Awan dengdeng ganda. Ay, sarot da talaga. Di ka madanagan. Maawatak dayta. Kat ikarikmat kan ka. Ano asino dagiti napatag itibiyag mo. Ipatag ko man. Ay ayatan ka ngamin unay, Elmar. Agyaman akdilya, ha? Ay ayatan ka mat. Elmer, adda kayo. Umayak man. Ni mamang. Anak ko, ingkay lokatan tiri daw. Ada ni Lola yaw. At dararamidog, sika na.
Ala, siya akong timangilokat itiri daw, Elmer. Agmano aknan. Kumusta dagiti apo kok, Delia? Di mo matlatang tangsitan ida? Nasingpot ni Delia, Mama. Martapan na nga tati kinasingpat day di Alicia nga anak ko. Pasensya ka niti panagsasaok balasan ko. Ngam ibagbagak lang tagpaiso. Awan mo't siguro ti makunam iti pimusayan nga anak ko, Elmer. Tanagbalin apagwadan nga asawa. Ang mawatan ka mo't kiti no nang asawa ka manan. Kat ti makunak, Delia. Ibilang mo kumakaspodpod no nga anak dagiti apo ko. Tadyak kayat nga damang tangtangsit kadakwada. Sige, takasaritak dagiti apo ko. Excuse me. Delia, pasensya ka na. Kasta talaga ti panagsasaw ti inalay di asawak. Okay lang, si Kakit Imat. Awan problema kanyak. Maawatak. Taamok ang napatag-unay dagiti apo ko na kankwana. Iso nga okay lang, awan problema. Agyaman nakpagat ha. Nagasatak. Taman nakaawat tinagbalin nga asawak. Manong, inalam ka di tiwalet ko. Anya? Iti anyaga po nga laag ti walit mo ngay. Kat adda walit ko. Adamat kwartak. Dahiti ka di awalat ti sapsap ulam, Jonah. Apay nga dakan ka day tita. Naragrag mo ijay silid mo. Anya, kita akman. Amang ano nakisayan mo. Jacqueline no katanday ta, balasang ko. Husto ka di ti bilang ti kwartam. Uwan, awan tinaksay. 2,000 pesos amin daytoy. Naglaing kang tumot ngagpabasol. Adumot la ti kwartak ng iti si kanya. Jak pagtatak ko ng tinagbasit a kwartam. Elmer, talaga ka di akas di kadakkel ti allowance dagiti anak mo ama pa nag-eskwela? Ay, kinapudno na bakit? Nilola dati mangmang tad iti kwartada. Anya? Numabalin, jak ko makayat ang mairuam dagiti ubing iti dakkel agatad. Kayat ko'y da disiplinahan may papaniti kwarta. Gam, inispoil ida ni Lola da. Ni Lola da ngamin tinang taripato kadakwada iti dagabrudak. Ngam Elmer, sikat ti ama. Dakdakkel ti karbang amang disiplina kadakwada. Amok day bakit? Iso na lang talikliklikak tayo makisinubang iti sigud akatugangak na mabalin. Nangruna, kat iso ti makakaadda amang tultulong kadagiti anak ko. Manipod na gawid ak ti Pilipinas. Elmer. Diyak idiagliway amang bagbaga kadagiti anak ko. Rumbang laang. Tanarigat no mairuam da iti dakkel a kwarta. Kasanon no awanton ni Lola da amang mangtad iti kwarta kadakwada. Sigurado ang maikawada, Elmer. John, balasang kan. Iso asurum ko man ti mangilabay iti kawas mo, wan? Jak amo taglaba. Isuro ka no kayat mo, Jonah. Kan isuro ka pa'y ngagluto. Iti kasta nga edad yo iti kapsat mo, rumbang ko mga amo yung ti agluto. Manchak, jak amo. Sika na tagda ka mo't. Ha? Iso nga ron ngayon asawa na ka ni Papa. Tapno da para labay ti kawasmi ka ni Manong. Balasang kan baro kayon nga kapsat. Masapul asuruan nyo dagiti trabaho dito'y balay. Tapno makatulong kayo man. Ay, sorry talaga. Ngamjak maaramin ti bagbagayo. Ado ti aramidak. Agripaso akpay. Barok, ornosam man mo to'y nagsukatam. Ikabil mo iti ayan ti malabaan, Di mo latan iwara iti datar. Anya ka mat tita? Nabambanno ka naggapo iti pagadalan? Paunan nakpalang mat? Isimpam adag iti pagsukatam, Barok. Mamin ano matla ti mangipisok nga iti ayan ti labada. Unan! Makapasurun ti kastoy. Imbis at trabahom day ta, tita. Isungarod ngayon asawa na ka ni Papa, tapno da mga sikaso kada kami. Ng baon ka baon. Saan anasaya at ti kasta pa nagsungsungbat mo ba? Uy, basol kon! Gusto nga ro din Di na konsermunan. Di ti man balayot ti pagturugak, Lola. Uray siyak, Lola. Diyak kaya tagawid iti balay. Masurunak iti asawa ni Papa. Ha, apay,
Anyat inaramid na di babae kada kayo. Kinabil na kayo, pinagsasawan na kayo, wano niya. Ibagayo. Baon a baon. Wen Lola, jay lagi ba untam mo ng aramidon? Masurunak. Paglabaan nakit din katsak nga ron mo taglaba. Anya, di kay tupay pagtrabahuan. Isokit din ti mangibaon-baon kada kayo. Naglaingan. Lola, Sige, sige. Umay kayon dito'y balay. Total, dito'y matinagnaeday nyo idi-aday di abroad ti amayo. Agnaed kayon dito'y balay. Ipakada na kami nga ron ka ni Papa, Lola. wen Lola, ta sigurado asaan na kami apalubusan ni Papa. Sige, kasaritak tuman ti amayo. Saan amabalin tar aramidan ta asawa na? Mamang, di ko kumamot pukawan ti paggrabangak. Kas amada kiti anak ko. Isola tingitak. Ngamjak kayat apumanaw da iti puder ko. Talaga ngay panaw kung dagiti apukok dito'y balayo. Tanagalas mat gayam ti aramid ti asawam. Panangisuro ti aramidan ni Delia kadakwada, mamang. Isursuro na idang agtrabaho da. Sige, isakit mo ti asawam. Anya nga ikat asawam kat nga rod. Ngamlag-lagi pam. Napatpatag ti anak ngam asawa. Ha? Sige, no di mo palubusan dagiti apukok ngagnaed ije balay. Jak ipilit ti kayat yo. Basta siguradwen nyo, asanan nga gipulong dagiti ubing kanyak. Tano agipulong dantupay, sabalin asaritaan dayta. Anak ko, ingkay gluton. Tasaan pa yan alpas ang naglaban ni tita yo. Apan kan na, tababae ka. Sikat yung gluto. Kat si Kangay, anya taramidam ngay mat. Siyak to tiyag gao. Dua kayong agluto. Agtinulong kayo anak ko. May isa ko malatisa o. Alan. Imbes ko mangamin nga ije balay ni Lola ti pagnaudak. Ngaro, mabanbanugak dito eh. Naimbag pa ije balay ni Lola ata, senyorito ak ijay. Anyan dagiti anak ko. Agbababawi ka ng panaw kadakwada idi ubing tapay. Sabali ti ugali da adi makal iti sidong ti Lola da. Saan kayo pa pumanaw dito balay? Pangasi o tadidak pagpungtutan. Kaya't ko tiyag na ije balay ni Lola. Ura siyak, papa. Apay pumanaw kayo. Saan nyo akayat ama kuriktar dagiti mading aramid nyo? Diyo kaya ti maungdan? Saan nakasta Papa? No siyak, aklunak. Nasakit tinakam ko gapoy ti panangasawa yumanan. Ura siyak, papa. Adan kain nagaw mi ti atensyon nyo. Napatpatagan ti asawa yo, ngamda kaming anak yo. Sana pud no day tangay bagbagayo anak ko. No kasano ti panangipatag ko kini tita yo. Kastamat kada kayo. Awan ti idumdumak kada kayo. Ipatpatag kayo anak ko. Papa, Agtalinaad kayo dito balaywan. No agungatak man. Para matla iti pagsayatan nyo na ita. Diyo ko maikan iti sabali akay papanan ti panang disiplina kada kayo anak ko. Kasano daytan, Elmer, masikugan ni Delia. Kolehyon dagitanak mo. Aggigidanan ti paggastusam. Mamang. Tsamba-tsamba lang mat ti panaggarden mo. Tasaan matakanayon anangin na tinatang. Kaan makitaltalon ka lang mat. No kasapulan na pagsardangag pala dagiti apo ko yung agadal. Aramidak mamang. Tagor nung kami pa iti pagadal da. Ay sana mabalin. Sayang titawan. Ha? Siyak ti mang paadal kadakwada. Tadamat ti pensyon ko apang paadal ko kadakwada. Pagyamanak no tulungan nyo dagiti apo yo, mamang. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya na ita. Alaak ida iti poder ko. Tayo balay ko ti pagnaadanda, Elmer. Lading itak mamang. Ngamjak umanugot iti dayta kondisyon nyo. Anya? Ha? Saan di saan? Awan ti mauray yu at tulong manipod kanyak. Agaplayak manan nga agabrod, Delia. Anya, panawan da kami lakay. Kapilitan Tapno masuportarak dagiti anak ko iti panagadal da. Kastamatan ti anak ta. Elmer, Sikan ti pangital ka kadagiti anak ko. Di mo kumaida baybayan.
Ano samida nga isuro iti trabaho, wan? Wen, awan problema iti dayta lakay. Imbilang kun nga anak dagiti anak mo. Iso adyak to idabaybayan. Elmer, aganad ka iti pagilyan apapanama. Wendel, aganad kayo mat kadagiti anak ta. Papa, agananad ka. Kailiw da kanto lakit di, papa. Ala, gusto daytan. Basta tay bilin ko kada kayo, wan. Di ako maliplipatan. Wen, Papa. Di usok-sukiran ni tita yo. Agadal kayo anayin bag. Kumadayo ak. Tapno maipayan kayo itinapintas ang masakbayan nyo, anak ko. O anya, nalabaamon dagiti kawas mo, Jonah. Wen, tita. Si Kaal John, nakalabakan. Linabaamon dagiti sapatos mo. Narugitan dagiti sapatos mo. Nalaba akong tita. Okay, nasaya at nga ron. Ala, ingka ang gaon, John, tamangan tayon. Aginaw kanto, numalpas tayo amangan, Aljon, ha? Uwan, tita. Tita, mabalin amapan kami iji balay dalola inton malam. Saan pa'y nga ita? Taado dagiti agsusugal ijay balay dalola yo. Saan anasaya at tikas di amakit kita yo ijay? Iso atay mingan nyo ti panagmaymaysan ni lola yo. Ta isunto ti ipapan nyo iti balay na. Nagsakit ti ulok. Tita. Ay sus, nabara ka talaga, Jonah. Mabiit lang ang taringag ti kapsat mo. Ta itaray da ka iti ospital. Aguri-gurak mat, tita. Anya, ay sus, agpada kayo matgayam nga guri-guri iti kapsat mo. Ala, mapantayo iti ospital. Oh, aday tati taraon nyo anak ko. Kalpasan ti panlangan nyo, agtumar kayo iti agas yuwan. Wen, tita. Uwan, tita. Naimbaglakit din ta saan kayo anak confine. Nang tadla ti doktor iti agas at tumaran nyo. Jak makapangan. Natamnay ti panagraman ko, tita. Pilitam ang anak ko. Oray basit laang. Naimas ti linutok nga aros kalto. Saan ang mabalin nga agtumar kayo nga awan karga ti tiyan nyo. Iso apilitin nyo ti mga anuan. Ay, sukat akman ti bal. Tanapundi matan. Ay na, nagnatumat. Ay, jakmat magawat. Kurang tay tugaw ang nagtuunak. Guyod at tilamisaan. Taiso ti pagtuunak amang sukat iti bumbilya. Aday ta. Agbatay ako ni tilamisaan. Matumban tilamisaan! Anay ko, ipatok ko, nagsakit. Agya manak, tay may ka, Delia. Masakit kayo ka din, Nana. Dual dawan, ajak makabangon. Tanasakit ti sikat ko abumangon. Natinagak ngamin, idi imuliak itilamisan. Limtag matan ti sikat ko. Anya? Dual daw matan, ajak nang nangan. Nabasan samot ti dayon, Nana. Kapilitan tajak ba't makapan ijay CR balasang ko. Tajak makabangon. Hala, sige, mabiit lang ang tadalusak ti dayo. Kalpasan na, agsukat kayo, taipan kayo ijay ospital. Ala, agnaid kayo pa'y lang dito'y balay. Tapno mabantayan kayo, Nana. Tani, awan mo't mga sikaso kada kayo ijay balayo. Ni, di kay agsangit, anana. Makasangit ak lang amin. Tanitak man lamalagip dagiti anak ko. Amo na pa yan ti kasasaan ko. Ngamawan ka no panawan na nga gawin. Tamakumikum da iti trabaho da. Sana bali, Nana. Tadak ang mga sikaso kada kayo. Diyak ngamin mabalin ang panawan dagiti ubing dito'y balay. Tagag-agas da, taggurigur da. Agyamanakan ka, Delia. Nagsaya at kagaya matao. Awan anyaman na, Nana. Masyanak ngamin kada kayo. Agyamanak.
Nga oray di nakapkapin ano. Naayat kalat tabang tultulong kanya. Kan oray nagsakit di pa nagsasaokan ka idi. Sinadaan kalata amang tultulong kanya. Kastamatan kadagiti apo ko. Pakawanan na ko mabalasang ko. Ay nanana, awan kanyak dagijay. Basta pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Kablawan kayo, anak ko. Nakalpas kayo niti panagadalyo. Agyam, anak. Taing gaadyo tinagadal. Agyaman kami mat kada kayo, papa. Tano sana gapo kada kayo. Saan mi amaragpat dara paap mi? Uwan, papa. Para kada kayo kada lola. Ken ni Mama Delia. Idawaga mo iti mama ni Titayo Adelia. Uwan, papa. Ngamin. Impatag na kami kaspud nung anak na. Nadungo ka nga ina, mama. Ket agyaman ak unay kan ka. Agyaman ak matunay kan ka, mama. Tano di gapukan ka. Saan kami anak kasurong agtrabaho iti nagtibalay. Kan ado dagiti nasasaya at ngayon sursurong kada kami. Iba't patagda ka, mama. Agyaman ak anak ko. Iba't patag kayo man. Agyaman ang anak ko. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Itatana katurpos kami nga agkabsat. Please, saan kayo nga umadayo, papang? Agina na kayo matan. Tada kami ti makamoy ti pagbiag tayo, ha? Anya, napigsa pa yung agtrabaho, anak ko. Basta di kayo umadayo. Agnegosyo kayo langan dito lugar tayo. Tada kami ton nga agkabsat ti makamoy ti pagpuunan nyo. Wen, papa. Tati kayat ni. Agdadan na tayo amin. Kapda kamin tumot timang paadal iti naudi akabsat mi. Di mo tagidaksan no makuriktar ti madi nga aramid mo. Tamang ipanagnak daytaan na patag kay ti may sa tao no kuriktaran na ti bidot mo. Ala papagayam, di tanti nagibusan ti sabali man na napagadalan ng istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless. Biyag. Di tao. Rumuarak man nanang. Maburingak dito balay. Papa naman nun aya. Di talaang kaaruba. Ay na, jackpot siya na makikaruba ka laang. Makikaruba ka ngam nakapurma ka. Ha? Nakasapatos ka naka-makeup ka mat. Papa nam aya. Ibagam tagpaiso. Makikaruba ak nga rod. Ibagam tagpaiso kunak. Di nakpagpungtutan. No ibagak tagpaiso. Di dakmat palubusan arumor dito balay. Mapan ka manan itayan dagiti barkadam. Mabiitak laang nanang. Ay di kan rumwar. Maluman. Bimababayan ka bulakbul. Sa inton sumangpet ka na barbartek ka. Awan ti arak ijay nanang. Basta di ka rumwar. Mabiitak laang kunak langarudan. Sige, kita kayo. Ay, Arlen! Agsubli ka man! Ay, naglukon. Napanan. Aduman nanti maitaya ita. Ado di braha. Tay arak ngay, apagsasangwan tayo. Awan pa'y mat nga rin tayo may sakadwa tayo. Batang na kumati gumatang iti arak kita. Anya? Isong agsusugal tayo pa'y laang. Pangururayan tayo iti arak kapag sasangwan tayo. Uno saan? Amangan no saan da pinalubusan ngay may. Ay na, kumapoy mananday di babae. Di pa'y laglibas. Wan nga rin Di naklatultuladan. No saan dak apalubusan dana ng kintatang ko. Aglibas ka, tumaraya. Agpada ta. Kastamot ter aramidak. Awan maaramidan dan ano timarikan. Wala. Narabyan ka man na si Mang Pait. Nagapwa Marline. Ijay balay ti barakadak, tatang. Apay, di ka mabutang iti kastagar aramidan. Bis oras ang tirabi ay asumangsangpit ka. Nairwama kong tatang. Naturadak mo. Di mo't
Bagak asar nga maun ti makibarkada. Ay, maburing nga rod dito'y balay. Naragrag sakak no kadwak dagiti barkada. Dayta ti kagurak nga ugalem. No adda maibagaken ka, adu ti rason maw. Ha? Manano aya no agtalinaed ka dito'y balay. Maburing nga rod, tatang. Basta sarde nga maun ti kasta nga ramid maw. Sumapol ka kit di ti trabaho. Tangay di mo mo't kayaten ti ag-eskwila. Awan mo't mas drakak at trabaho. Kasano ang makastrek ka? Di ka magsapol. Bayan nyo, taga-brodak to. Nasaysaya at pay. Ala, asikasum nga rudan, dagiti papilis mo nga aga-brown. Ingka ka aga-playan. Wento, tatang. Yang Arlene, di nakmatlaklo na rin. I love you. Ronnie. Ibagam no di na kayat. Tapno amok no sardengan kan nga arman. Ta sumapol ako iti sabaling armak. Anya? Kasta ka kadian talaga? Awan aano sa mga aguray, Ronnie? Saanan nga uso ti pakipot ita apanawan. No kayat na, ibagamon. Taditan tumutla ti tungpal na. Ronnie. O nya, kayat na kuno saan. Maudin na panagdaton ko dito ikan ka. No talagang awan gasat ko, sumapulak iti sabaling armak. Alaman laangan. Uwanin. Unan nga. Ay ayatan kamot Ronnie. Makitam. Di kaya't nakmulagayam. Agyaman na ka? Sapay kumaata di nakti isuksukat iti daduma. Sakto kumalaang ti ayatam. Promise. Awan niya, agdenatan. Agkasarta pa yan. Inton makaurnogak ikasarkan to. Mamaminsan ton ti kasarkan pabunyag ti agbalin nga anak ta. Anya? Kat, pag naadan tangarod. Iji balayo. Tabasit ti balay may. Dakdakkel di balayaw. Ay, o sige. Sikat ti makaam mo. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Ni Ronnie, nobyo. Ha? Hello, nana. O ala, di kay agsira itiri daw, nanang. Ta isarrak mi dagiti gargaret ni Ronnie. Excuse me, nanang. Nobyo ko ni Ronnie, tatang. Nubyo maun. Kakaaklon mo pa'y lakin ko na, agden na kayaon. Agkasar kayo pa'y nga umuna sa kay agden na. Sumarunon ton ti kasar, tatang. Ay, basta agkasar kayo pa'y. Kunam nga agabrod ka. Kalpasan na, makiasawa ka magayaman. Tatang. Papanawam ginubyam. Dak kayat nga agna dito'y balay. Agkasar kayo pa'y ngumuna. Agabang tayo ti pagnaidan ta. Uray ta na lakalaang mat. Anya, pangalaan ta nga iti pagabang ta. Kat agpada tamat nga awan trabaho na. Ay na, may remedyo day ta. No di tamot lang makapagdan na. Di na saysayat nga agbreak tan. Anya, unay kamatan, Ronnie. Kasta kalakanaken ka ti panagsinata. Unay kamatan. Agdenata nga ro din Sige, sumapul ta nga rod iti pagnaadan ta. Arlene, ada na sa pulak apagabangan ta. Iso na lang ta masapol nga agdown kan agdeposit ta iti abang. Pangalaan ta nga iti pagdown ta. Ingka dumawat ka dananang kintatang mo Imbag ano ikanda. Agpambar ka. Ibagam nga agabrod ka. Ibagam akas sa pulam ti kwarta para iti papeles mo. Ayuan na niya. O sige, kasaritak dananang kintatang ko. Tatang, agabrudak. Sigurado kahit tinay ta desisyon mo, Orline. Uwan, tatang. Ala, tawagak ni Uncle mo di abroad. Tagpatulong tayaw. Sige, tatang. Rugyak nga roden ti agipag na iti papeles ko inton bigat. Adto iti kwarta nga ramata. Nagpawitin ni Uncle mo di abroad. Agyaman nagtatang. Ala, asikasum nga roden ti papilis mo. Barang mapagasatan ka. Kakaiso na nga damang tulong ka. Uwan, tatang. Agbiyahe ako no bigat, nanang. Mapanak iti Manila. Ijay ti ayan ti agency apag-applyak para abroad. Ay, kastaya. Akat nagpakadakan ka ni tatang mo. Una nang. Amunan ti may papan iti dayta. Ala. Agan-anad ka nga ron iti panagbiyahe, anak ko. Wen, nanang.
Ay, nasayaat mo't ano maka-abroad ka. Tapno maliklikam dagiti barkadam ditoy. Ipamaysam kit di tagtrabaho. Agurnong ka para iti masakbayam. Tangay di mo mat kayat tag-eskwela. Agtrabaho ka nga ruden Wen, nanang. May mayat dito pagdaidan ta. Ta saan data makita dananang kentatang mo dito Awan makibiyang kadata dito Wen, Ronnie. Nga maikawa Saan ko nakadwa dagiti dadakkel ko. Mairwam kan to. Wen metkit di Ita, nawayatan. Kabukbukudan tanti oras kan panawin ta. Sanda ka nababantayan dagiti dadakkel mo. Kasanon no maibus ti kwartata. Anya nga iti gastosan ta. Ti pagbayad ta iti abang ta. Di, agsapol kan to iti trabaho. Ha? Kat, sika ngay. Saan ka sumapol iti trabaho? Agsapolak to. Ngam saan pa ilang nga ita. Tani, awan pa'y mood kong agtrabaho. Sika pa ilati makamong agdiskarte para iti gastusin ta. Wine? Ronnie. Ay, umay ka man kidi. Uy, no, nagpintas ka talaga. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka, Mat Ronnie. Apay nga ita kala nagawid, Arlen. Ado ti inaramid ko iti Manila, nanang. Ado ti as-asikasot para iti panagap-apply ko. Kat, apay nga ron nga ima-ima ka nagawid nga. Ayan dagiti kawis mo. Imbatik pa'y laang iti Manila taag subli akmat la numalam. Anya? At da inabangak apagiganak ijay. Naibusin ti kwartak. Iso nga umayak dumawat. Kasaritam ni tatang mo. Taiso di pangipaw-pawitan ni uncle mo iti kwarta. Manon abulan nga gap-apply ka. Di ka pa nalpas. Tatang, narigat ti proseso ti papeles ko. Ado tinasken nga asikaswag. Anya? Ay. Agasang mati kwarta daw dawatem iti binulan. Sana bali Taado mo ti kwarta ni uncle. Dakkel sa ti sweldo na ije abroad. Way, nga daw ti paggasgastusan na ita. Tagpapaaramid iti balay na. Ay na, manumit la ti daw-dawatek a kwarta ngay. Wala ngam kababain. Iso at tarim na ti ag-apply. Tapno makabayad kan tukon Uncle Mau. Ang singsingiran aya. Saan? Masapul mo nga mo matalyawan ti utang mo anay pag-anakem anak kaw. Ay, kababain. Wento ka di, tatang. Yan to, iti kwartam. Ay, amanak, tatang. Sige, tagbiyahe akmat laang agpa-Manila. Nasayat mo tada na diskitar mo kwarta, babe. Ronnie, sakmat lang ka na yun ng tagdis-diskitar iti kwarta. Tumulong ka kumamot nga agdiskitar, Apay, naumakan? Ha? Ibagam no naumakan ta pumanaw akon. Agawid ako ni lugar mi. Saan kumamot akas ta, Kanayon naklabot-bot ngan. Kanayon mo nga ibaga dayta sina-sina. Saan mat adayta ti solusyon iti parikot ta? Day talatian mo kasolusyon. Kunjak kaya ti madikdiktaran. Pampanunutek lang amin. Kasanun no awanan ti maitid ni uncle ko ang kwarta. Ken no maamuan da ti panagululbud ko kadagiti dadakkel ko. Kit no si diren nak. Ulitik man na. Nasaysaya at asinaan na latan. Ngam tikas ta si diren nak. Mawatam. Ronnie. Ha? Nana Mila? Kunak to paikat asikaday ta Arlen. Nabayagan alas-lasinan ka. Takanayon ka makita di ta paraangan to'y pagababangan niyo. Addaak di ta bangir abalay. Aping adda kayo di tanana. Di ta ti pagtrab-trabaho kas babaunan. Nabayagak ditan. Ngam agawid akon nubigat. Ta nagpakada akon iti amo. Ha? Iso nga imayak. Takayat ko apon ken no talaga si kadayta. Kutsi ka talaga. Alin, babe. Asin mo day tayo. Apaya di mo pastragan. Ha? No kasta. Nakiasawa kan. Kanapay nga da kayo dito'y ngay. Taga dito'y ta asawam? Kwa, gayam ko ni Ronnie, nana. Gayam mo ko nam. Ngam babe mo ti awag na ken ka. Nana, pangaasi yung. Di ko maibagbaga kadananang kantatang ko ti kaadak dito
Kandi yu ibagbaga nga dakadwak a lalaki dito eh. Ha? Binilin nak ni Arlene, ajak ibagbaga kada kayo tinakita. Nga makonsensya akmot kaka. Iso nga imbaga akon Nagluhon tayo dyan, babae. Naman mi man laangan ti umadanin na pa nag-abroad na. Hanggang sa bali gayam ti araramidin nan. Sige kaka, mapanakaw. Agyaman na, kaka. Hello, tatang. Hello! Sa dino ti ayan, Mau? Agawid kan. Magibabain ka. Ha? Puno ayaga da kaliblibin mo dita. Uwan, tatang. Anya, no kasta. Sana po daw nga agap-apply ka para abroad. Saan, tatang? Sorry. Agawid kan! Anjalangan ti sawon di ulitag mo di abroad. Ay agawid kan! Tatang. Masikugak, Ronnie. Pangaasim. Sumapol ka kuman iti trabahom. Tamabain akon kadag iti dadakkel ko. Sige. Agaplayak nga abroad. Anya, panawan nak. Panawan na kami iti agbalin nga anak ta. Kapilitan na kasta tapno makaurnong ta dagos. Sige nga rod. Rugya akong ti agipag na iti papeles ko. Dandani ka nagpasngay. Ngamawan pailat damag mo itinubyaw. Tatang. Di tayo amaw no nakaabrodan no saan. Takasla mo nagpukaw nga asukan. Nakasarita kon iti cellphone, tatang. Sininaan na kon. Tadda ka nun sa bali nga ikalay sana. Anya? Ala, nudinan kaya tagpakita baybay amon. Anya nga rod, talaga kasta. Sinirak mo dayta. Isong aklunam tigasat mo. Di kagsangit. Kalpasan tinaramid mo. Ti panang lukom kada kami. Agin sa sangit ka. Awanan! Amangan no sa balay tinagabrodan na. Bye-bye amon. Total. Responsable mitlaang. Sa dot ng trabaho. Ano sa mati kasta nagtungpalam. Tay sumati pinilay. Iswadi kag sangit-sangit Arlene. Sangwam tinagbanagam. Pakawanandag ko matatang. Nanang. Wan, awatag tigas tagasan ko. Tabasol ko matlang ti amin. Pakawanandag ko man. Dumngag ka iti pamagbaga, di mo urayan na may sagmak ka tapno awan to ti pagbabawyam, iti udi na. Ala gagayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, wano sa bali man na napagadalan ng istorya, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ket Diyos tagngina, iti tunggal maysa.